Stepping up its demand over the long-standing issue of Garo Headmen in Them Raid Marwet, the Hynniewtrep National Youth Movement (Hnym) on Tuesday submitted a memorandum to Khasi Hills Autonomous District Council (Khadc) Chief Executive Member Winston Lyngdoh, urging immediate intervention into what it described as the continued exercise of authority by Garo village headmen under the Mylliem Syiemship. Speaking to reporters after meeting, the Hnym President Lyngdoh said the memorandum was intended to remind the Khadc of the organization's repeated demand raised before successive executive committees over the alleged recognition of Garo residents of Them Raid Marwet as Rangba Shnong. Lyngdoh recalled that following sustained pressure from the Hnym, the Mylliem Syiemship under Piem Ainam Manik Siem had earlier issued an order directing the Siem of Raid Marwet to withdraw the official seals of all Garo headmen, effectively divesting them of their powers. However, he questioned reports that surfaced earlier this year claiming that the Rangma Shnong of Maikuli had allegedly been assaulted by people from Assam, contending that such reports were inconsistent with the earlier order abolishing the authority of Garo Headman. He alleged that the development exposed a double standard on the part of the Mylliem Syiemship and the Siem of Raid Marwet. Maintaining that the issue warranted urgent attention, the Hnym urged the Khadc to take cognizance of the matter and initiate appropriate action. Jadi isu sporat Marwet, kajing long, kajing yo bor juga lagi jat benda Garo, melong kira mbak Snom. Te hatin kahima Mylliem kepor jumpa Adam Lasim bagi jumpa peta, man ayah ketika hukum. Sabar kaji Shaus Imrat Marwet mau day ban persange ano, makani ano ikisil kila terpat kaji jumpa tiga mbak Snom Garo, tempat tiga mbak Snom Garo kila dua bor. Handrai kewasno lunak kolong bah. Dang hal ni usam arjat pun riau ini ba kadat gawe ke kubur ke baong ba syok kirang ba Shnong jang kamai kuli haki pai ba nasa te kamai kuli ke badang hap hapok ke jelam megale hapok karat Marwet kumno dang don syok kini kirang ba Shnong haba ka hima Mylliem dalade kala pha ko ordar ba la penduk pendam kirang ba Shnong Garo na porai Marwet te kini ketiga jingle double standard jang ka hima Mylliem bus Imrat Marwet tenak tak kenal ngiwan berperkemal kini isi po jinglap di ba Winston ba insyam serius kena kekap nomor kumba kalong hapo ka sik schedule hapo ka Khasi Autonomous Council gigaro kimdan hak ban wan long rang ba Sno Mylliem aklele kala khang persya ba balong rang ba Sno dei tang gijai benrio Hynniewtrep National Youth Movement tangki Khasi bala balong rang ba Sno de kani ka kai kepala apa naduk tu por ke jing yola jing gijat bendrio Garo balong ramba Shnong kala pensier wa gijat bendrio jung namar ba gijat bendrio Garo kidan has saurang jogari Khasi ngenpet naduk kahima bawal stage po hapon mosram kahima dwara nang ternam kidan gi Garo sudah besar po border nanta kahima langren kidan gi Garo po border kini ki yo bor namar ki Siem jongi ki ai caka ki ai patar ikini gi Garo balong kinong Shnong jong kabrir Hynniewtrep te kum kaseng ngis ngau ban penpau ya ka bakini kerang ba Snom bar Siem jong gajak bendrio Khasi jong yuan ya keren mantap Siem kalong ba kadis council ada ben penni no kawi ka an ban perking ya Siem kerang ba Snom ki serdar ki wadadar bar Lyngdoh jong ki hima Khasi ba kimbet shu ban ai pata lane ban aja ka shong jasa ya ki jat bendrio Garo nomor kini ditang ki rakyat hapok ki hima Khasi kim day kita ki native person lani kita ki nong song bapura ki native citizen jong kajat bendrio Khasi jong kini kita lah kajong kajat bendrio kidan Garo Hills kadai ki jaka juki kim day benwal le atra pok kari ko jong kham ta malong rang ba Shnong kadai ki ai ka basu si syadu kata ta bangi pen bor ya ubrio banabar balong orang ba Shnong bersensyar halor ki it ki hima halor ki Shnong ki thau jong kajat bendrio ko jong ta kasang ai chen wa yam hi kan ya khon ya kan ya kamat takkan aku nak lantir.
ban personal thu XM Khasi ya ki sirdar ki wadadar ki Lyngdoh ki rangba snong ba kim bet syo nang ne sakmat ban pan saat ya ki ni Garo ban ai jakaret jakariang ya ki ban ai yeng ban ai sam ya ki namar kalong kajing man sa me kajak pendre ko jeng hadin hapo namar begini ki Garo kita mentah hapo border kila palat ya ki silak sanpo wajar kila don kajing bunpat ki jom hakalang sa dong Garo Khasi te nda kila roi pa la sai kan mi kajing e namar bangiru ngla nang roi ki kon ki ti jengi khaddo kim don jagarap shu ngi hapan ni kini kita ki jaka ka juki ngla e kini kan sami kajing e te kini gidi ki bangila yu i chinga lu pakum kesak te ni nakadang jung ICM ila kular ba insap pej bania ai kan kam bat kumalong mentang namar ka himam lem kala yo u acting CM uba thamai ubalong serious kan kam bat ngi kerman bau acting CM mathmaju himam lem usim serious kan kam ban pendok pendam sendan ya kebon kira basong Garo hapo Them Raid Marwet nang ta kujuk por ban pentrai kam no ya kini ki circle dan basong kirang basong pelun ki badai ki Khasi ki ban sensyar halor kini kisong Garo lada unu jat benda Garo dan kam residential certificate unlet ban pan na kini kirang rang basong pelun ki badai ki Khasi kemla ban isu residential certificate dau Garo ya Garo nama kam ni ke jaka juki kadai ke jaka jong ke jat Hynniewtrep jengi ke bahap po himam lem kaliang jong ki jaka isi ke barim jong ke himam lem kila ale ke badam kam ndrai ka kawai ke jing kalong ba Them Raid Marwet kan snap ke UCM ya ke ka himam lem UCM ke himam lem kila ya tu ingi bun sin ngala adam meeting la khot yu ban khot hajar ban kali balai media jaka sikile ki mender sa ki Punjabi sa ki Marwari udie jaka kat sigi bayo ofisa udie ba kini ki Garo ki de jaka Them Raid Marwet panskam handrai la khot hajar ke CM himam lem umman himam lem CM umla ban sim action RUM yu te hakni ke isi ki bathamai jong acting CM bathamai himam lem ni kerman bor sa sim action ni Them Raid Marwet namar Them Raid Marwet udah ubre bom ken bandi jaka putaru namar bulai ngisngot ho namar skau try lada de udai sisa Khasi udai skau try ka kandau siap jeng jeng Khasi tamar kan Khasi nang te kumnu ngila masanya aku begini ubre begitu sensyar hak kata garat jeng ka himam